Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur program asibu miyeng tabiriba khwai khudingmak pu ahanba maktada Joyshree Usham nan taram nokchari ngasigi episode isda khoina stomach cancer gi matangda khana jagadawri hiram asigi matangda kupo warol thambina bai damakta khoigi studio da lengshin biduna leri ba expert simiyam da shak takjage mingoina panjarabada Dr. Lourembam Sunil Singh MS DNB Surgical Oncology Consultant Surgical Oncology RajMedicity Dr. Butaram nokchari Doctor, akoina stomach cancer, maitelon da haragana chakhawgi cancer haibasi karma makhalgi cancer no amasung masigi laina layong sing asi kari kari no habdo khara thambina ba haisege asege akogi hawpada akogi intestinal tract se kitang ai khamyana khangna na ba kana haisege ahamba akogi chinda sasangra matungda food pipe akoi esophagus lere adurigi hek ahamba tari se chakhaw akogi stomach haise ba stomach si da gi amuk mathang thang chaka intestine amda kumgini adani stomach se khoina forgat da su challi adu masigi cancer si anamba matamda adenocarcinoma ina makhalam lei asina khwai common ni atopa lymphoma su thopa yawi adi squamous cell carcinoma su thopa yawi adi cancer chakhaw gi cancer makhal yam ko adu khwai gi common we si adenocarcinoma is around 80 to 95% adu adenocarcinoma sinoi asimai layong haragadi masi early stage di puk manungda leipani ne ka hina yamna khangandaba aduna mana stage te kitang yam sala matungda hina anam khangalli ado ahamada khoigi atopa jaga ta sandokringa da di mana khoigi pukta thajin wa ji hek na ba jogi tang charaga hekta chab tum dong na puk thangat hekta leiba khoigi khaditang tar hekta okpa adrigi asa se unexplained khoi maram sunglai leitena weight se sum loss toxalakpada weight handaba char kitang char jekte pukti thanba yam thuna hoi adrigi weight loss ase khogi tha ahum den tha tarukhin mungda khogi hamba khogi kg 10 gi mathak ta man khalakpa asmain toradi ma se stomach cancer se adum ka to gali late stage ta di haidi ate jaga da sandu ga de khogi nakta ga mi wana matum lakpa pukta ising machum laksalpa asmain chu tawsu okay hojiki last stage ta di hojiki chakhawra cancer lebize atopa mafam da ju sandu ne ba ko duga doctor no hojik panbi bada hojiki stomach cancer hojiki yamna common oibesina and adenocarcinoma maming zekhar medical term zekhar lui haizaba tare adu mai symptoms ze kitang charaga pukse yam thuna thanganba dagi thajin kumda sagatpa phauba adagi within tha ani den ahum manungda kg 10 weight loss sudden weight loss body weight loss kumba tawis ado doctor hojiki doctor no hojiki haiba common over cancer ze yam anogo stage ke yam thuna ju khangbangam dena haipet pan bikre ado masigi causes or risk factors ze kari kari oibagi hoi masi stomach cancer ki kari dobi horino je exact 100% akoi ne haibangam de adu akoi factor khara amdi masi torogadi stomach cancer je khaina common oi masi digi horopada mating pangi kan khara khando pale akoi gi hamada genetic cause haitare ipai pu digi I digi longnaba haitare asidi around 3% muktani chamada stomach cancer chamage manungda ahumukti akoi parents dagi adum longnaba akoi hereditary diffuse gastric cancer kind khara le asingbo oi masidi kya common oibe adegi amna na helicobacter pylori and akoi bacteria makalam le akoi masina mio bigi chakhaw katangda yamna high over acidic pH da survive tawraga leiba H pylori hase mana akoi chakhaw gi ulcer akoi na mina su khangna ni peptic ulcer na asida su thon bada kwai common over hikane masina kui na infection tawraga sum leiga di mana cancer thon su dum common oi adegi makaram se akoi obesity to GRD and amusule akoi mi masa yam da noiba mina akoi ko to thage thage pose asina su akoi chakhaw gi proximal part ati mathak horpa saruk se foot pipe ka chakhaw ga samnoi sai chira cancer thon bagi su common oi atopa khwai common ategi haragadi akoi drinks kumba paiba mi su adodegi akoi diet ta akoi smoked meat adodegi pickled food adodegi akoi amna preservatives nitrite ka yawa preservatives akoi cane akoi Manipur ki adi processed meat ki adi chana de adugo akoi common oi se akoi cane fish kumba cane meat kumba ngakokta asidi sira moina nitrates moina preservatives oina khara sinna riba akoi
kuina patha pundatanaba asisina ngesagi hem containing ngesagi sada yariba muscle siga punjal nitroso compound na khara same masi nitroso compound se one of the carcinogen aduna masi can food kumba si charaga chumbai su cancer aduna stomach cancer se Japanese China da Korea ke can meat kumba can fish kumba sab common Japan kumba Korea kumba dana high rate of incidence stomach cancer ado doctor no zipan bi bada hojiki bacteria H pylori bacteria mahik makhal je mioi bada loi maktal leiba mahikra natraga masi akoina contaminate togada na temasi atopa environment da kaisu leiba po nate only magi si leingam mi se sugi pH yamna low oiba ai chakhau gi acidic medium sida da hingba ngam mase akogi western countries study kya common oide du tropical countries India gumba sida di endemic oiba haitare ko adudi adum almost adum mi adum akhasab TB gumzani India da samna ha mase endemic oire leba aduna mase lairi herna ita mi ita cancer na ba na peptic ulcer tawbuni habsu leite laibak tiba akogi host siga nisagi bacteria se ani gi interaction si chana da bi yargadi ulcer one yawi natraga cancer one yawi aduna kujiki miyamna su khangbiramani endoscopy tawo kanda akogi doctor na kanama machet uncha machet man laura kanda akogi on the table root test kan he tabu yawi adu lorga acid positive ore ne bacteria yaure ne kan hida he thaba haiba same bacteria sini cancer su olam dum okay ado hojiki doctor na pambi bada hereditary the only 3% ado hojiki bacteria sinu su thokan ba yawi de ya to pana hojik chinjak ki haraga doctor na hojik smoke meat kumba si Manipur da di akoi nga ayaiba adagi sa ayaiba chingda su tamda su masi am common oiba food na sidi akoi adagi ngari kumba sinda su affect tawgadra sisu hajage sisu akoina sumna day to day clinical practice amna hangba question amane adagi akoi inside akoi Manipur machana mapalam da akoi treatment chaloba sona ga tata memorial hospital by the chaloga su hek nagi Manipur gi chinjak se sansar no kholu nu atugumba myam do adudagi cancer only kana hek advice Dr. Singh hybrid asi asing scientific background thigat lo haraga de akogi Manipur gi chinjak ta samna haisu moina haise khara akoi fermented oiba akogi soybean hawajar gumba sabung gumba sinel ko how far masina cancer kyam yam thole the data scientifically akoi long to so koina research proven oina leite asing bagi di ngai process meat fermented meat gumba se meat hayana akogi chumnegi ngari akogi sidi white meat gumba ne sidi kya di tawde akogi maruina khwai ri am to akogi red meat sida pathap ujike aina haje red meat sida akoi myoglobin si am wang yawe red meat aina akogi kena gumba se akogi beef gumba pork ta su swai phangno sena kitang white ching akoi wild boar gumba asigumba myam se sajiga akogi chingi chinausna sajiga yare cha basinde asi the carcinogenic ne na dum proven hojiki kanozil nisagi smoke meat targa nitrite ka hapsalaga di nitroso compound yamna common oiba okay atubu akogi chumnegi akoi spider sanari ba white meat akogi nga gum si white meat na asidi chicken si su akogi chicken da su akogi khagane khara boiler gum sina white meat khara mchingi akogi local sina red meat tum da kitang mchingi hawdi harga su du moina keno di carcinogenic ti moina kitang di hele adagi doctor na pamibda hojiki canned food nga kokta kumba adagi hojiki sausages kumba salami kumba processed food mayam la idana ko si angang sing hojiki am pamba do masi hatte ha masi si carcinogen se international association for research and IARC na akogi moina group 1 the class 1 da thamme carcinogen gi oina hadi moi se already yamna sina cancer tholi se yamna thajaba yamna high evidence le ra pone mana even kenogen chakhaugi cancer se katadana te koi colon gi cancer da sumoi se adum thon ba yai hena ado doctor zigi chakhaugi cancer je masi doctor na pamribada Japan Korea si lamdadi common oi hai adu world gi and globally yang bada kyamuk common oi ba laina globally akoi 2018 da akoi moi global can and global burden of cancer and moi publication hek lai moi periodical 2018 jina latest ni sida moi gi khwai cancer yamana fifth most common cancer oina lai fifth most common aduga my high incidence number in huji hajeriba Latin America durigi sona kanda na akogi China Japan Korea asi common oi
India da su many north east side se asi dum common oi highest incidence se Mizoram Nagaland asi sila highest common na doctor hoji hariba Mizoram Nagaland North East states se smoke meat kumba se chaba ji yam common oi asina oram gadra habi gi chingam sule aduga ama panjani mana doctor na jung sai pan bikre drinks tawba yu thakpa sing da su stomach cancer ji yam common oi and happy pan bikre ado akoi Manipur da di local kano liquor ju yam phang bani na masi gi effect se masi kari gumba sorry masi akoina yam purely phasana sungba yu oita ga di kaisu effect like ta bra se moina spirit kumba chemical yansan bagi thokla ibra adu ju khara khanjai adu asing bagi di akoi gi su gi local product sidi nan su study tawgitri adu na haibadi gamde adu anamba study tholai sidi mogi pure alcohol akoi gi western countries gi phangnariba drinks sin sida foreign liquor sin sida ne moina dum study tawise even alcohol dagi hendukna hen namu common already akoi tobacco smoking se churu berisi na base asina su yam common cancer home adu doctor asi advanced stage early stage adi maze diagnose tawba je yamna why hamina kamaina khangani masi kamaina diagnose tawni doctor early stage ta khoina kana tawri se maram se akoi gi symptoms se irak laktaba haidi chakhau ngalingai da dimana only symptom lai se di khara kitang henjela kanda stage 2 3 ga ojak sala kanda da symptom lakpani na stomach cancer mane adudegi akoi gi sigi akoi na su routinely suna na da mai screening program hoina su leitaba khoi gi common hoiba Korea Japan suna kanda di moi screening program hoina he like marmar ta periodically endoscopy tor check to thokpa adamaina adugi system du leitam minna early stage ta akoi gi thajin di kitang so actually chakhau chokpe rombe asidi kanam gi chaba tum tu rombe adamaina khandu he leba duga only henjela kanda dang manchi di phatte ne na yeng thora kanda hek tholok adamaina anamana common akoi da lakpa matam da su anamana early stage si kya thengna bo wani ado doctor hojiki kano akoina gastric leire chakhau na re haina akoina haina rise ko chak phajana cha da bi chang naina cha da bi gastric tawre kano saugat le puk saugat le haina riba hojiki gastric siga hojiki stomach cancer ani ji kari mari le na gastric kana akoina sum common term da haina wani peptic ulcer disease mem se acid helaktana chakhau sokpa chakhau ulcer torpa asina cancer on bra hidi on di on de adubu horpa matamda endoscopy gumba tawba ulcer sida cancer sisu ulcer oina horeba kanama hudat pa chapat poina adu na hek endoscopy tawba da chumni gi asigi chaphat isidi chumni gi ulcer on bayai ne hana hek mistake hek tawba ona na tawba adumaina anamba overlap tawbani peptic ulcer de gi cancer ma koli haba mukti lekte aduna gastritis adi akhoi gi chumna akhoi mi na khanari ba peptic ulcer disease se asiga cancer ga di ka hena kana correlation like na tin lo ado doctor hojiki ahan ba akoina kitang chaba da puk thalak pa phawba adagi sudden weight loss within 3 months kumba sigum je ka thengna taraga di akoi je doctor da chatlaga diagnose thokpa yeng thokpa je adum yare haiba tare adu doctor adu karamba doctor da chatlaga yengani masi di akoina oncologist direct chakadra natraga chakhau gi doctor da chakadra masi ju khatam anamba matam da sumaina symptom lakpa hidi kanam charaga thangap kum tawi chaba tum da gum tawi haba se akoi da direct hamba lakpa mukti lakti anaba chumde gi general physician or surgeon traga chumde gi medical gastroenterologist moi da hana chatla kanda moina sigi symptoms se gi masinga da nung lerga su ek tawni na ultrasound am lawsi ultrasound no meloga endoscopy am tawsi hek tawrakanda endoscopy tawrakanda hek thola matung da oina hek lai aduna hamba si symptom la di cancer gi doctor am da hana ek chat traga su yai chumne gi general physician am da chatlaga moina thaka ler kanda dong refer la kan aduga doctor akoina karim matam da doctor de zatabida akoina gastric nare chakhau sagal ya daijin gumba or any other medicine from pharmacy de ge akoina lexeraga doctor tana zabida chaba je dum toina chaba ni na si yam koina chara di masigi side effects se kari lebege atu handak su pangkui kui liber literature su yam topic debate over topic na koi pantoprazole and yamna over the counter yamna common na koi kanam chakhau so di ban mahing kar bu chakhau so pe ne na eta over the counter pharmacy de ge dum prescription yaw da pantoprazole pa sa ba se masi pantoprazole related shape of it mana kuina chara matung da cancer ola I olakte che koi gi 100% sure of evidence later ga su evidence kara de mana kuina chara ga di acid se
suppress tawraga atrophic gastritis kana khara lae atrophic gastritis kana khara lae aduna asina laagadi cancer olokpai chance lei हाइबदी हुजिकी सिगुम्बा मेडिसिन जे अदुम तोइना चारक तारगदी हिदाक सिना कैंसर ओलकदोरिब्रा नत्रगा माना सप्रेस तौबदगी सिगी ची चाबा कुइना चारकपाजी कंटिन्यूअसली चाही अमग हेंजलाबा तोइना चासलाबा अदु दिमाना ngesagi acid से सप्रेस तौरगदी स्टोमक से मागी मेन फंक्शन ती अकोगी एसिड सुमकबसिनेबा एसिड से सुमकंगम दना मागी एसिड सुमबगी सेल्स मैम से सिदरतना एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस फंडल गैस्ट्रिक पॉलिप काइना खर लई असी ओलई अदु असी ओलगदी कैंसर ओलप याबी चांस खर लई अदुना पेंटोप्राजोल सिना ओलपगी पोटेंशियल खरदी एविडेंस खरदी लई अदु 100% मसी कार्सिनोजेनिक नि मसिना कैंसर थोली हैबती प्रूफ ति लई अदु चिंगना खरदी दुम याम नुंगाइजे डॉक्टर मसिना ताकपदी खोय डॉक्टर ताना दबे हिदाक से इसाई तंद चाबजे यामना अनसेफ ओयन ताकपी बनी सासन नपी याम नुंगाइजे डॉक्टर द मतांग सोय द ब्रेम तलोमना किसी अटेंबा कमर्शियल ब्रेम तलोजगे ब्रेक के मतुंगा डॉक्टर लॉरेम्बम सुनील सिंह गाम खाना वारी शानदुना चाखाव वी कैंसर की मतांग द खंगिना किसी ब्रेक के मतुंगा मुका हन्ना ताराम नोक्चरी डॉक्टर ना ब्रेक की ममांगदा होजिक स्टमक कैंसर की मागी रिस्क फैक्टर्स मयाम अदगी अखोइना गैस्ट्रिक का कैनो कैंसर का मरी लेनदबरा अदगी अखोइना पेंटोप्राजोल कुंबा ओवर द काउंटर मेडिसिन चाबसना करी लॉन्ग कैनो द याम कुइना चासलगदी मागी साइड इफेक्ट करी लेबगे हाब ज कुपना थंबिखरे द मथंग असरी डॉक्टर अखोइना कैंसर जे लेरे खंगदी डॉक्टर द चलगा ट्रीटमेंट तबजे मसी कमाइना डॉक्टर ना ट्रीटमेंट तबगे हिदाक चारगा तबगदोरिब्रा सर्जरी तबगदोरिब्रा अहमदा एनी कैंसर की ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप स्टेप अहम ले अहमदा कैंसर ओइरे हना हना प्रूफ तब कैंसर से चुमे हना ले मतुंगदा अखोगी माई स्टेजिंग हाइदि मफम दुदा लेइब्रा अतोप जगह संतोखरब्रा थिगतपमा मयाम सिगी इन्फॉर्मेशन हाइदि चखाउदा दुम लेरी अतोप जगह संतोखते असि मयाम सिगी इन्फॉर्मेशन से ले मतुंगदा मागी ट्रीटमेंट प्लानिंग अमा तबम दरकार डायग्नोसिस से अनंबा मतमदा ngesagi इंडोस्कोपी तौरकांदा ngesagi चाफातिबा जगह साग सरुक खर लरकांदा टेस्ट बायोप्सी थारकांदा हे डायग्नोस तवे वंस अजु डायग्नोस तौरगदी मासे अतोप जगह करा कदा संतुई हेबसे कोई मोस्ट कॉमन कोई सीटी स्कैन पुक्की सीटी स्कैन थबाकी सीटी स्कैन असि लरकांदा कोई मासे चखाव कतंगदा लेइब्रा चखाव के नाकंदा मीदा यौरब्रा पुक मनुंगी अतै जगहदा नत्रगा लिवर लंग्स संदोब्रा से कोई हे थिदु चखाव खतंगदा लेबा नत्रगा चखाव की नाकंदा लेबा मीदा लेंगागी मासे क्योर रेट अदुम हदि लाइंगा मासे क्योर ओइबा पुक की जगह अतै तै जे संदोखरबा नत्रगा कोई लंग्स दा लिवर दा संदोखरगदी मासे क्योर नमदे अदन मासे स्टेज 4 हैना कोना स्टेज 4 सिदि यूजुअली कोई कीमो गुम्बा कापा कांदा मागी पुंसी जे कितंग सांगदोप यानाबा निसे लाइना से याम थुना संदोरतना बदमै होने स्टेज 1 2 3 अखोगी की सेकंड थर्ड स्टेज कुमले एक पग फाव जाला सी नाबा से क्या हामदा द कैंसर से क्या नाबा कोइना फावते मान नाबा फाव ओनली होय मान अतोप जगह दा नपसलपा नत्रगा चंगपा इन्फेक्शन इन्वेजन महिक से संदोरप होरगदी नाब कोप से होगले नाब हामदा अर्ली स्टेज नारी से अखोगी चखाव खितन चाबदा चखाव सिने अखोगी कैंसर लेरमिने चाथोप यादबदो अदुरिगी नाब कोप तव नतना काहेना याम कना नाबदि होइदि यांगलिन सरुम दगा नाब कोप तौरगदी सरू मकोगी पेनक्रियास कुम इन्वेजन तौरकंदा हे नाबियो ओके माई चखाव दुम ले तारगदी काहेना कछु याम कना नादे द डॉक्टर खंगजनिंग मामना होजिकी कैंसर जे होजिकी माई डॉक्टर न पंबीबदा फोर्थ स्टेज यौ तारगदी क्योर तौबा ngamdre हाइरे अदो होजिकी माई ममांगददी क्योरेबल ओइब्रा होय स्टेज 1 स्टेज 2 दगदी एकदम याम मुझे फजना ट्रीटमेंट जे कंप्लीट होय तारदी याम हाईली क्योरेबल ने अराउंड स्टेज 1 ददी अराउंड 85 to 90% अदम क्योर होय स्टेज 3 हाइजिना कोई नाकंदा लेबा मी दग संदोप यौरगदी माई क्योर से मोहनदे मोई सिंगना ऑपरेशन तौबा कीमो कापा मतुंगदा मोई चही मंगा गुंपा 5 years सर्वाइवल से अराउंड 50% 60% बान होय स्टेज 4 यौरगदी मोई चही मंगा हिंगबसी क्या पंगी हिंगंदे सही अमा अमा मखाय दरी हेना पुंसी नुंग सांगबदे अदुसु ट्रीटमेंट नि मतुंगदा ट्रीटमेंट नि मतुंगदा
ado doctor huziki surgery tawbose adi doctor huziki RajMedicity da consultant surgical oncology on labiri adu masigi surgery tawbose robotic surgery kind high base sigumba facilities laibra karam na tawbuge robotic surgery se Manipur gi oina di kaju leitri laparoscopic surgery se adum tawba yawi laparoscopic surgery se cancer surgery da tawba da kyamu yam safe oi de have se hujikana chathariba all over the world trial ni azu colon guma cancer di moi se adum equally open surgery tawba keyhole surgery tawba moi gi oncological safety hai tare ne cancer yamna seng lo thokpa ngam se adum colon cancer guma di adum cham wana yin lo stomach cancer da su akoi gi stomach pe food pipe ka samnaba jaga then intestine ga samna jaba hadi stomach ki makok wai da hobo cancer adu gi maning makha wai da maning wai da hobo cancer makha wai da hobo cancer di keyhole surgery tor kan da su dum lothok nei adu koi gi makok wai da hobo cancer di moi se kya safe oi de na lo keyhole tos adu tardi kan open surgery tawba tare adi ana mana open surgery na taw doctor huziki stage 4 or any stage huziki surgery tawbose da chakhau ji pura lokthokki busu yawra lema lokthokku su yawra lokthokku su magi ngasagi cancer sina kadai de lei no chakhau ji gi kyamu yam na occupy to ino adu matung ile cancer sina ngasagi maning wai de le kanda khajitang pikpo di chakhau loi lokthok to su chakhau gi around 80% 90% khak loktoga khara kha ga thamam busu yaw adu na tabi da ngasagi foot pipe nam de naksana yamna mako wai da tok de chakhau ji pura pulap lokthok pa da karoi adu patient amagi chakhau ji pura lokthokki tar di ma ji kamaina chak si kamain chagani di kamaina survive ta hogani adu ne gisagi chakhau si lokthokra matung da lemhori ba khoi gi food pipe si da khoi intestine sina pukal pu ha hek sam adu na chakhau yawdru ba mim gi da hane gi normal life se hek mana de khara modification khara sangi chakhau gi thabak khoi gi chak charaga khoi gi storage tawbi gi thabak sima yawdram na khoi na no ma da se khoi common oi di ayukta lunch ama evening da dinner ama dai lobo se moi da di yam da masung yam da frequent min no ma da ani chabe mo ta mari ra manga ra kumba yam da quantity yam da 100 ra adu mai ne hek chabe da kar but atu matam gi matung ni na sahi se tha hum tha tar ko dai ra ga di intestine si ma sa gi adapt to zari mu chu khar chak thore aduna tam na ma se morning evening adu mai chaba adu yari adu doctor magi ngasagi stomach si magi main duty di huziki acid to puthoga mai food digest tawbni do intestine da zudum sigi properties dum yaw ba property di moi acid chumak pe property di mon lakte adu dunang ngasagi chakhau yawdro mi da magi long term side effect kai complication thol e se kitang haijege ngasagi acid si su chumai si su magi protein digestion to bodan na tana khogi magi iron absorption bumba then even vitamin B2 have semagi absorption to na ba intrinsic factor kaina chakhau de shumai si yawdrabni na ngisagi anaba se kuina la tamar mak ta koina tha hum tha taru kan thoga magi hemoglobin kyam handari iron kyam handari vitamin B2 kyam wale se he check torga tungana supplement he bi duna moise nutrition kuina survive toraba apigi chakhau yawdraba na pam se kuin magi nutrition se adequate oi de se mar mak ta mu to adu doctor artificial stomach kumba hapsin ba yabagi facility di laitri bro like artificial stomach kumba di like adu Manipur da hoziki stomach cancer mai surgery tawraga purap ka lokthokki baje sigumba case se leibi kharabra natraga adu di aina sida Manipur da join tong tngai mabang da su adu ni case dum tomra me aduga aina taw matung da su adu case anamba phanam tawgre adu moi se adu well to do adu moi ju adu kachu khangde moi se anaba ni chakhau la thokrabne hambagi horpagi matam kharagi thamani jamoi je kitang nai ko le haba chak chabda ki thuna thangali ka haba dum khar tawme tha hum mari surgadi normal moi dum moi isagi daily activity tawiba ko ge normal mi is maina dum loi sagi kano intestine to dum adapt to adu doctor Manipur da ayamba stomach cancer gi laiba patient sing ase moi je karamba group ne haina doctor ne categorize ta uni hade you thakan ba kangu orgedori bra natraga karamba category na ayamba thingna bole asi category exact habalate adubu aina thina pada chingi chinau sing se dum harap dum common moi gi diet habits in orgedra habits su smoke meat gi orgedra in khale aduga khigi drink sum pai da ba nupi du su dum na piaw na su haibati ngamde okay haibang amde aduna section tharang je adum akoina lokhat pase dakar tabni na mathanga doctor e khangjaning basi akoina kaino what are the precautions
ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯇꯃꯛꯀꯤ ꯆꯈꯥꯎ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ what is the best remedy to keep our stomach healthy ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯈꯥꯎꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ precautions ꯀꯔꯤ steps ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ tips ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ stomach cancer ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 100% ꯀꯔꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ risk factor ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ processed meat ꯀꯨꯝꯕ then smoked meat ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ avoid ꯇꯧꯕꯤꯕ then alcohol smoking ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ risk factor ꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ protective factor ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fruits ꯀꯨꯝꯕ antioxidants then vitamin A rich fruit ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fresh vegetables ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯗꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯁꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯇꯃꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯔꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯈꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯎꯒꯠꯄ ꯏꯔꯤꯇꯦꯟꯅꯦ ꯃꯁꯤꯡꯕꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤഡ് ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯒꯠꯄꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯌꯤꯡꯕ or warm water ꯊꯛꯆꯜꯂꯗꯤ ꯁꯃꯛ ꯐꯩ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯕꯐꯥꯎꯗ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯊꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯄ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯃꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯆꯈꯥꯎꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ